Zolapa, Nepa Channel Swachana Dipi, Sakal Sokum Hazim Mizupinta, Dunuglan is a hill, Askasiana, Jizaz and Hakami Regisa Morzan, Tongi, Cine Daboo Paki, this is Jazozana Gudu, or Tong Nepal Bhasha music video, ya, Bhutumali, World Television Premiere, Nepal Channel Song Gudu, or Toy Chole, Jisa, Ugu music video, ya, director, singer, or artist at the studio Bonagudu. Chasang wake up in the Laskus the Tiquinta. Tazo Mahamaria Ilena music video sitting Sidekadilo Yoko Bintuna do Tiquinta. Doxipin about Tugume as a singer, Suman Zupakevani got it as an asita. Jita say Egdam Nepus on Jonathan Gudu, Tome saying Tome Jita Tosca Yoga Maker. तो मैं lyrics अल composition तस्का येला अल जी video देखेगा कुत्ता याना गुदु प्रदीप जी लिसे अले तो मैं video ना तस्का बाला ताले जिसे जिता तो मैं से याक ना है जिता premier या दसा बाला 통지가 premier 지게 ज्ञाना ना चोंदु गथे तो को अब सुजी गेजी मतलब वे जी स्वेग लेला सकसित ये सकसिया ये की थे तो स्वेग गेजी डॉक्सिबेना पा वेक सोकुम बाजमी जिबिन्ता न मेनी न्यांकी का मोजिबला एकदमै नै ठाउँ छियो विशेष वर्ल्ड टेलिभिजन प्रिमियर नेपाल च्यानल पाखेन जितिउली दक्ले नेपाला जिसँग खलाउ छ हैन पहिला झिउटी मेनी झिउडी चीज नि केने माला सोकुम बिन्दा ठुनी केने रस भाले सोकुम भाजमे स्पिन दक्सिबे नापाजी थो नेपाल भाषा में भुटमालिया नेपाल चैनल पाखे वर्ल्ड प्रीमियर यातिना गुतु सोयादिस तस्को हे बाला थुगुमे न्याक्को सोसा मगा थे जो सरिता जु चित गथे अनुभव तालरे थयो महामारी इलेन सुट सिरेका दिला कोरोना महामारीला दय दुला तर जिगु चाहिँ थो म्युजिक भिडियो चाहिँ प्रदीप दाइना प चाहिँ जिगु फर्स्ट टाइम ज्या चाहिँ जिरा चाहिँ यक्कै हेर्बिसि छन छैरासा दाइना प ज्या खौनी जिन्ता यक्कै हेर्बिसि ता ले कोरोना से बालाबडी चाहिँ फल्ला पैसा जस कोरोना स्याना जस कोरोना डर छठ्याटाया चाहिँ जिमसा चाहिँ वो टाइमले चाहिँ जस एकदम न्याय पुका सोशल डिस्टेन्स चनाए अनि चाहिँ जिमसा ज्याइनु ज्या चाहिँ न्याय पिसि डाबका सेक्रेट सोशल डिस्टेंस टैबले नो ताउस्याना अझ बेटर ला शूटिङ यो टाइम में याबले सोशल डिस्टेंस याक्कै मेंटेन या रासाना ठाया ठकु ओके चाहिँ छौ जिम त गेन फिल जुलर गा रासा अनु मोनो त सुनिबले इम त सोइ बिन देया सुनि अथवा छिए सेटे सुनि बि क्रुन चाहिँ बनाउन आउँछ हेर्नु मको तर ठाकु सानो चाहिँ लिपा छौ फाइनल प्रोडक्ट माला उक्या अबले वो ठाकु डोकलो मनो छु मुखला फेरि कसके नेकुस न शूटिङ याबले पटी गर्मी पटी अब प्यान चाहन्छु लन टुनी मको गले एजुन सानो लटुनी उले चाहिँ अझ विनोद दाइटा योको सुबादामा सारासा अब कया श्रीमान विनोद दाइना जिपिन शूटिङ गर्न न कुसा कुयात न मुखला ल न मोरु ले वो मोरु टाइम में चाहिँ अब फ्रिजा ठाकु ठासे जुल जिमसँग अब वी जुल अले अन लिक पसन मोरु अले वे अवस्था चाहिँ वेको बिठाको ठिंग जला होला ठिंग जासाडी विनोद दाइना चाहिँ हस्याङ ना ब्याउना पुरा अब बोतल यो चाहिँ 100 केस ल जुन चाहिँ चाहिदिल अले क्या रिलिफ जोगा चाहिँ तानो टाइम में शीतल आनन्द जुस्न टर्न खान तर यो पुरी रिलिफ चाहिँ जिताइ जिका आज गुली न वेक या त मसु वेक या त एकदमै फाइनल प्रोडक्ट एकदमै बालाकीमा छु याक्कै टेक कयासा गुली टेको न यकु टेको न टेकला यक्को ढे पेसा यक्को नल मवाठे छ ठिकै बोले जिगा सायद टेक मजी गन हैन बाना लाई मखनी म टेकला मजी जमना गनी मुखला अले सुनेउ जुल केकला न्याउडै मुख आ टेक्सा नर गति मुखला दि जिबी वया जनको जुल ला ओबे टक चाहिँ छ केक न नेखनी मुख म टेक्सा नढया चाहिँ बच्चा चाहिँ नयाँ तर बाला वेक एभ्री पाखेन चाहिँ टेक गारे चिजले जायो दौराने छिन नदिन द्याजिल जायबले थई फाइनल प्रोडक्ट प्याउ गाडी उठी चीज छैन चित्त बुझे मजुतले सायद म यहाँ गाडी उठी को मुखला कम्प्रोमाइज गाडी उठी चीज सोसो भन्छ जिन सोसो भन्छ या न मुजु अपर कम्प्रोमाइज न या मुजु वो सवालले चाहिँ सरिता एकदमै बालामा आर्टिस्ट ख अले वेक अझ छिन छु वेकला सम अवार्डेड
मुखलादिरी वेगला चाहिँ सर्ट फिल्ममा चाहिँ अवार्डेड हिरोइन न ख प्लस त्यो सेक्टर चाहिँ छौ थयो ना देगा दिन जिरो न सरिता न पहुँचे फर्स्ट टाइम जाया खौ जिरो न एक वे लेटा उठाइने उके लागि थ्यांक यू सुबह न रहेछ जिरो एक वे लेटा सरिता न पहुँचे पहुँचले जी गुली न एक्सपेक्ट याना दिला जिगु थो फाइनल प्रोडक्ट थे थुली बालकै प्याउँदु थियो एक्सपेक्टेशन मिट या कि मया थु भिडियो खोखला कि म खोखला दिदी एक्सपेक्टेशन युटी सवालला झिरिया भी क्रिएटर जस्तै वेका स्रष्टा जुल मकला ठो जिमु लागि चाहिँ ठो एक्सपेक्टेशन मिट जिउट गाड हेउ रेटी जे फुल स्टप याउट हेउ याउटी खजु सारा सा वेका बिन सिजन न डिप्लेन साइड चिकमेन्ट न ठेला जुइनी मकला दिदी थबिनी उटी एक्सपेक्टेशन चाहिँ मिट याउटगा हुने एभ्री टाइम वे स्ट्रगल फेस ले जजमी एक्सपेक्टेशन मिट जो र म जो सुयानो सेटिस्फ्याक्सन दुकी मरु वो छ चीज ध्यान माने छु जीवीला एकदम सेटिस्फाइड भिडियो चाहिँ सेटिस्फाइड जम्स चाहिँ ओली छिना न जोस थौ नेपाल भाषाको लागि चाहिँ छौ बालाउ चीज जिमसन हेवे खन ओर गाडीले चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड अले मुख्यतया ठुके चाहिँ बालार गाडी होला मे पक्ष खलामा मेर गाडीले आठो मे बारे छ कोच चाहिँ तादिरी के परमिसन का अझ दिदी ठुके विषयले विस्तृत रूपमा चाहिँ तयारी दिने तो मे चाहिँ गयो गाडा छ जिउ लाइफ नम्बर रिलेटेड गठे कि भुतुमाली बोर्ने बोला वैचोंगु जिउ ठो जिउको जीवन गा चाहिँ दल्ने जिउबडी लाइफ न्याप्ले न चाहिँ फुटबल थे जो याना होया जो दे गोब्ले चकचक नै गोब्ले चाहिँ प्यासिभ जुई ला गोब्ले चाहिँ सुख चोफना उनी जिउ लाइफ सम्बन्ध त गाडा हुँदै जस्तै पासमेर रिफु उले चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ समस्या रिफु अयो चीज चाहिँ त्यो फुटबली मेन हो चाहिँ वो जीवन दर्शन ब्याचौं तो वो दो कारण हैन मुख्यतया जुबडी भूमिका गारे होला वो फुटबली युबडी जुन दार्शनिक ठो चाहिँ उके युबडी दर्शन दु मे युबडी थीम दु मे युबडी थिन दु वो चीज इदा चाहिँ पुष्टि आउजको जुबडी मेन कुटा ख उके चाहिँ टेक्निकल पासमिसँग चाहिँ योकै वाले हरु जस्तै चाहिँ रकी महर्जन चाहिँ दक्ले नापाको नेपाल भाषा चाहिँ उबेको नुपला रकी टु पटक चाहिँ इन्ट्रोड्युस टु के नेपाल भाषाको लागि बालाउ चीज हो छारा छ बालामा वेल क्वालिफाइड मुनो नेपाल भाषा चाहिँ बावेर गाडीला मालावे चीज का खेतला वेका सफे सकिपा चाहिँ डेब्यू आउको नेपाल भाषा वेका चीफ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर का तर ठुके क्यामेरा पर्सन ज्या दाला तबले सक्षाना उले मेहनत आउदु जी राज महर्जन जी वेकन न चाहिँ एकदम प्रोडक्सन हेड एकदमको सामान मिलेन हरेक चीज चाहिँ नै आउदु सेटिस्फ्याक्सन दु माला जितने एक बाला तालो म्युजिक भिडियो सोइबले नाफा दुई तीन दिन याने चाहिँ जी नेनी छु प्रदीप भाइ त गे चो दिमे भिडियो गे जिलो तका नेनीले चाहिँ म भिडियो म जो ठिकै जो उले बाला म जो दाइले चाहिँ जीव मन भटी चाहिँ खिस्टेको चाउँछु गयो जी गे जी तका चाहिँ जी भटी चाहिँ अलमल जिया चो गम्ने गल्ला भट्छ न्यान म छु अले जिरा चाहिँ तर विश्वास चाहिँ जो वेकन एकवे बामाकै याना दिगु दु आज हिपिन स वो च्यानल टेपले चाहिँ एक सायद फुकेसा बाला ताई बलसा काची सन्जय सुमन बिन चाहिँ सिस्टर यही गाडी बलसा काची ये जी थुली बाला उमे देका बिया देखा दिगु दु अझ वो म्युजिक भिडियो र सरिता एककै बाला सुबह थोमे चाहिँ गथेना सुरु न्यातले जित थोमे चाहिँ लगभग 2.5 वर्ष तीन यहाँ चाहिँ बुदिया भिन्तना में कासाखे जिबती कायागु ख अनि वो कासाखे झिपी न्याम ट्याकामी पि मध्ये जित थोमे चाहिँ जित तालागु ख शिल्पा कथा थोमे जित लागु ख थोमे चाहिँ सुरु प्रकाशदीप श्रेष्ठ सर सरी थोमे या चोमी प्रकाशदीप श्रेष्ठ सर ख अनि थोमे या कम्पोज याना दिम अनि म्युजिक एरेन्ज याना दिम जुगल डंगल सर ख अनि थोमे चाहिँ नापा दक्ले नापा जिनेनेबले तस्कै यला छु थोमे लिरिक्स छादा छ थोमे चाहिँ भटिचा मे सिबे भटिचा अलग थे जित तालाका जित लगे जिला छादा छ थोमे जुन वेका दया दिगु दिन नापा नाच भुटुमाली व जिगु लाइफ विषयले भटिचा वर्णन याना छ अनि वेजिया जीवन दर्शन अनि वेजिया जित चाहिँ एकै बाला ताल अलि जुगल डंगल सर न जित कम्पोज याना नेना दिबले निकेबले जि चाहिँ हाले फैकी मफै भटिचा
कन्फ्युज भए छु 진짜 레게라니가 बट जी एक गया आना ज्ञान जंगदु छिटो खले बोले भचा थाकु थिएछौँ तर मे हाली बोलेला ए खनि मधु ए गथेले बटी थाकु जी त नेवा भाइले जी चाहिँ नापा मचाबले चाहिँ पिने ख झिपी फुक माबा झिपी चाहिँ फुक लिपा चाहिँ थनो गयो ख अलि थनो हो सानो जी के चाहिँ जिना पर चाहिँ फुक चाहिँ नेपाली खलाई छु जिना खेबा खलाई अनि मे पिन्छ नेवा भाषा खला छ नि जी चाहिँ नेपाली रिप्लाई दिउ छु खेबा चाहिँ जवाफ दिउ अलि झन्झन थाक्यो होला छु लिपा चाहिँ बुद्धिया भिन्दिन मेका साखे बतिकाया जी थुसिपा कथा ठुला त नि अलि एबले लिपा चाहिँ जी नेवा भाले खलामा खानी फुके थोकने चाहिँ मचबले निसे नेवा भा ख लाकी मखो नि छे अलि भटिचा ठाकुई छु अलि जी चाहिँ भटिभटी कुटाया नचना गुदु थोला भटिचा बाला उगा नापाला छुम हो आ चाहिँ भटिभटी बोल्ला आना अझ अलमल जुइकिन छु खला मासु मखला जी धामको छु अलि उखे ठुके लाइजु यो कोही न्यायपछि जनासँग त छिकपिना पखाला बलायाना तर आधा सा छि ज्याजले पलखत दिपाया इजुगुदु सोकुम भाजु मेजपी आधा सा थौया ज्याजले पलखत दिपाया इजुगुदु दिपाली पनि न्यायपछि जंगो खाला बला जना वेगो हेजु आधा सा पलखत दिपा दिपाली पा हक्न सक ज्याजले लस्क स्याना छना छिकपिन्छ थौया थुगु विशेष ज्याजो भुटमालिया वर्ल्ड टेलिभिजन प्रिमियर सयाचन दिगु ख व छिना प छिगु आन जासा छिगु पा पिना प खला बलाया सरिता जु छि नापानी से नेपाल भाषा सकिपा खेले जायना वया चंगु छि त नेपाल भाषा सकिपा ख गथिता जी त नेपाल भाषा ख्या चाहिँ जिगु लागि जी पुलामा ढाएको पुलामे नमखु नुमा ढ्या लुम न बिचे लामको दिगा चाहिँ जिगु लागि आताको चाहिँ जिगा चाहिँ एकदम बाला ताया चंदु नापासिया चाहिँ चाहिँ अझ न बाला थे जगा जस्तै जाया उले जुल म फर्स्ट टाइम मैले छु खत सिया चाहिँ म कुची होला छुए सी मका पचा लाठी थे जिनी सा अनि जाया म फुक ठुया नावले चाहिँ आ चाहिँ यहाँ दिसि छ है ठाकु ठिकु रह्यो चाहिँ मजो गर्यो नेपाल भाषा सकिपा उल्ली विकास मजुनी जिसन स्यादन थन मनु त यो कुवल वन जुया चंदु थजाको अवस्था चाहिँ छा सृजना जुया चौ थे चोले चित नेपाल भाषा मतलब छौ अठिया त ठक्या त चाहिँ ठाकुए ख होला ठाकु सानो चाहिँ झिस नेपाल भाषाको लागि चाहिँ झिउपट्टि अठियो लागि चाहिँ झिस बालाउ बामलाउ जस बाला पछि बामला पछि अयो न्याउ अठि जुसाना ठक्यायो लागि चाहिँ झिस जैना अनि मारहरु चाहिँ छौ अठि जुजुल आठो वे वन्यु ढयुला जस्तै कि वे वन्युले चाहिँ असे जी जाइना जी गुल्टको योगदान बिउले जी ठोठेक्टरले मला गो हिसाब बन जी गुली त म मर्या नसुने फु वनी मला अनि अले मेउ चाहिँ झिसा आम्दानी हिसाबमा सोइबले चाहिँ जस ठोके जायाना म्या अहिले स्वेला चान्स मर्नी आटक चाहिँ हुन छौ पार्ट ख कुन छौ पार्ट ख तर म्या म फेरि गाडी डिसिस न ल मको झिसा यामा मे बिस या वइ मको तर म्या म फुइ चाहिँ मखु यदि याद दादा स हमेशा यातले मे बिसन या सुरु या कि वो ख न चाहिँ छौ बाबा डिपोसी सुरु गरेर आछ नभन नभए नेपाल भाषा सेक्रेटरी प्रोडक्ट हो म कुनै प्रोडक्ट पानी ल आज चाहिँ चाहिँ टाइमल लाछ छिरा नेपाल भाषाविधि क्षेत्रविधि खया लामल लगाएर आछ न 5 दशक दर त्यही मतलब 50-55 वर्ष युवती चाहिँ ठो छि नेपाल भाषा ख आमा राव चलचित्र नि सुरु जु ख छि नेपाल भाषा लगाएर आछ थौ वया चाहिँ डिजिटल प्रविधि वनगा यो कोही चीज त भने जुइनुला सर्भाइभल ठ्या मोला मखु तर छौ समस्या चाहिँ अझै न छौ छुदनी भाषा छिउटी ठ्या सागोरो छु छिरहन्छ ठो मार्केट चुना चाहिँ जिस जाय याबले न जस्तै वेगन मेला दि आठु फुटमाली मे या जिस इन्भेस्ट यार हुनु जायार हुनु रेकर्डिङ हुनु खर्च प्याउई म्युजिक डेकिबले प्याउई भिडियो डेकिबले प्याउई प्रमोसन या चाहिँ अझ चीज वया जुनि दिनी अले वो अवस्था चाहिँ छुरी लगाएर आछ रिटर्न ब्याक चाहिँ उली मर्निका मुला अब रिटर्न ब्याक मरु कारण छ राछ छि नेपाल भाषा ख छिर छि नेवा टेसन चाहिँ अझ नेवा मेत सोया मोबिल मार्केट चिर तिनी बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ नेपाल भाषा लगानी मरुनी मरु कारण एना चाहिँ पछि चाहिँ ठाकला ठ्या ठाकु
तर न थाको ढाउमा चाहिँ माया फैमको कन्डिसन न मको नि डेभलप जो हिसाबमा चाहिँ मन लगाइरहेछ नापैपट्टि म्युजिक भिडियो आठौँ पनि म्युजिक भिडियो त्यो पुरा प्यार हुँला सोकुम बिन्छन चाहिँ सोया दिए रुकुला चाहिँ मखला वे मिलेन चिसो थुपटकै न्यापे म्याउ नापा चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष न्या प्याउ टिममे त गुलिपा इमोसिनेमेटोग्राफी कलर त अले पिक्चराइजेसन्स त यो कुछ चीज त दु मखला आप म्याउ सवालले चाहिँ बालका ओनर गरा जेनेरेसन चाहिँ चिसो उना प चाहिँ न्याप्ले न ट्रेडिसनल जको मार गार्या उजको माला चुन नाचा हुन जिमको अले मको भछ मोडर्न या मार गारा लाछ न्यू न मिक्स नाइको लागि ओकेबी समस्त उदाहरण गारेबी झिबी फुटमालीमे साइड वो खंकी भई तेरा जिसो ट्रेडिसनल न केन उडु प्लस झिबी ओके एक्ट छोन्यु जसे फुटमालीबी चाहिँ न प तयार न लैबी एक्ट दे छिटो गर्दा ल वो केहीपट्टि पार्ट छिटो गरेछु एकदम हेपिस्छ न वो चाहिँ जी सोइबले चाहिँ वो सुटिङ सोइबले चाहिँ वो कागज छा चान्चो जी भन् छा चाउजी जका जी सोचियान छु अले लिपा चाहिँ वेकन सर्टाइट अनत सुटिङ याबले ए ठो चाहिँ न्यू टाइप वो यानबले सुपा देखिट वो यान खना अले वो सुटिङ याबले चाहिँ त्यसकै यलो छु वो सीन चाहिँ एज अ होल स्वे खसाई मे बाला जी त चाहिँ एकदमै बाला ताल थुकुमे कोरियोग्राफी न अझ त नि बनाउपरि कोरियोग्राफी न वेकलाई याना दिगो ख अले छिगु पर्सनल लाइफ पाके भने छिसा छि म्युजिक भिडियो त ल यकै याना चंगुदु वो सर्च मुभी त न याना चंगुदु तर पर्दा चाहिँ छिता गब्ले खंकी फैले तर पर्दा दया चाहिँ वटहरु चाहिँ ठुम्ले उम्ले चाहिँ ट्याफै मक्थे चगाला सासा मौन मखु चान्स त मौ खला तर गुले टाइम मिले मज्या गुले जिनी स्टोरी त मया यस छौन छौ कारण चाहिँ दैछु मया पाखे चाहिँ वे ज्या चाहिँ ठुम्ले वे ए ढ्या चाहिँ ट्याफै मखु बोल्या चाहिँ सायद बाला बोल्दा दासे यही जी पकान याक्न खंकी पेमा नबान छि म्युजिक भिडियो यकै जाएन दिदो थोरो थो म्युजिक भिडियो र नापायु म्युजिक भिडियो छु फरक महसुस याना दिदले चाहिँ फरक दाइले न नापाइ न बाला बामला मखुला नापाइ पनि न बाला आयुला झनै बाला ढ्यामल पनि छाडासा टिम मिलेजु ज्या या त जस प्रदीप दाइना प ज्याया वे दिगु लागि चाहिँ एकदम तरौ सुमन दिदी मेले यारे जस जिउन छौ इच्छा त दैनी जिन छौ प्रदीप दाइना प ज्याया खस चाहिँ जिउ ढाइथे तर सुमन दिदी मे नयाना चाहिँ हो जुटे जुल सुबाएको ओ ज्या चाहिँ जस म फुलेना ढाइमो ताथे रह्यो गुली प्राय गुली पन्टेना प ज्याया दुनन्छ प्रदीप दाइना प न ज्याया छौ सोच्दु सुमन दिदी ना प ज्याया खोजा चाहिँ एकदमै खुसी ताका जिरला छुदाशुला जिरला चाहिँ आसर चाहिँ जाया डाला प्रेसर जाए कि वो भी मतलब बिले लागि ठेना न जाइला ठेना दाइला दाइना ढाथे आजि गुले जामैनु जुलन तर सोचे छुया चाहिँ ढासा बनि दिनु बेगा कनि सुटिङ दिगुला प्रदीप दाइना घिना जिरा अठिए ख म जिया म फे जिरा बोमिउ से जिछ्या ओइ चाहिँ दिमागे वास दिछु जिरा चाहिँ तर जेस आसान न हेपिसो म छौ हान सरदेवटी कोरस न बालाउ जुल मखला अले जी टाइम बी म फुके लागि जी एकदमै टाइम टु टाइम लाई एकै टाइम बी म फुजुल रस टाइम जुल कोरोना एभ्री चाहिँ महामारीले बुल्न पेन्डिङ लना चाहिँ ज्या ठय मनिले सिरेकी मा उठाइ आउन ज्याजुल मखला लग तेब्री मतलब ठय टाइम एला लगभग 3-4 म्युजिक भिडियो जो महिना भरि चाहिँ सिरेका जुल मेह छपु नेपाली मे रिलिज हुल 8औं नेवा जुल मखला हान मेउ छ उदय पनि रिलिज हुइपरि वो गेजुलर गा रहा टाइम बीमा फो अले सरिता चाहिँ एकदम बालक मेहनती आउट सो टाइममा अले जिरा सरदेव डान्स चाहिँ राज भिडियो रेकर्ड हेर्न चाहिँ छ्याइ ठे कोरस स्टेटस आउँदो ओके तर वो टाइममा त जिके चाहिँ स्क्रिप्ट जिके रेडी बजनी छ अले जिरा सुफिल जी गा रहा आ सरदेव न फर्स्ट टाइम ज्याट नोटु छम बालामबटी हिरोइन एक्ट्रेस उबटी टिम जिगु स्यानो चाहिँ छौ त तरौ टिम हैन जयार हुँको ल मेमु टिम हैन जयार हुँको ल सिनियर डाइरेक्टर टेना पन जयार हुँको ल जो कला कलर का रासला नेपाल भाषालाई जो कमेजको योगदान दे जी कमेजको हेर्न छ वो तर सरदाला चाहिँ मेमु प्रोफेसनली मेमु टिम हैन ज्याङ्गु ततरौ टिम हैन ज्याङ्गुले जिरफ फिल जिर का रास वो मेमुले जैना चाहिँ लिपा हन जिउ छिस यो टाइम में एउटी ट्युनिङ मिला फै मखला वो टचाइला यो किसिमको फिल न टु तर हन जी जाया टाइम में चाहिँ छौ छुरा छ अपैना हुन त टय जाछु जिखुना
कि क्यामेराम्यान त चाहिँ कि चाहिँ आर्टिस्ट न चाहिँ कि मेबी सोसियल प्रोडक्सन त चाहिँ सुस्ता चाहिँ मलाई छिनो टचाउँछ छ्याले ढाबले चाहिँ जी भुटी चाहिँ प्रेसरै जाए कि होगा छु जिगो भुटी चाहिँ जे आफै न मूल्याङ्कन होइन वो प्रेसर त न्यू किस्मो लाई होगा थौला जा बालकै यावर हिसाब प्रेसर नै याव छ ल अहिले छौ चाहिँ मारा चाहिँ हेक्यो छु जी जसै इधर गुले स्टेप चितबिजा मजा छ समझ ला छु अहिले इमसा मजु थासेली मु ममर चाहिँ मगला गुली चीज नि ओ यो जी अहिले आ दिदी बुडी पार्ट हैन नि दिदी न माराको नि जिता बिचे के नि भन्ने जिगुटी शॉट बिचे भन्ने मलाई ओरै अहिले ऐसा न चाहिँ म यामा हमको जायो दौराने ला आउट ठठै जायो तरिका दई दिदी पनि उठी म्याली तरिका म्युगे जी अझ म्याली साब वे कया सिया फर्स्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट म्यूजिक ला म नापन दु मे न दु निपु सङ मेउ न दु थो चाहिँ नगु जुलगा जिटन जिटिसन सिरपा कथा व जुले कछ अझला नपाउला थियो छिउडी अझ मेउ छ न ले जिट्यो नि मेउ थप्न मेरीले जिटेंगु दु थोलिपा चाहिँ हो न भई अहिले छिगु एक्सपीरियंस कथे तालले थो म्युजिक भिडियो सुटियाको दौरान सुटिङ झोले थो म्युजिक भिडियो सुटिङ झोले चाहिँ जित त्यसकै नेपुस छ फर्स्ट ला सरिता जित एकवे यो छ यो एक्टिङ चाहिँ जित त्यो भुटमालीले अझ न बाला यो एक्टिङ ल मतलब यो एक्टिङ चाहिँ जी भन्छ स्वीटनेस भन्छ सुधाइ वो नेचुरल वो चाहिँ जित त्यसकै यो छ सादगी तस्कै न्यायबुसे चुन चिकपिना पखाला पला यासे व इवौना चाहे मचा त आधा सा चाहिँ ज्याजो कोच्या मागु इनोवे दुंकला मध्यानि मजो होला अझ न भन्छ ताको खलाला रहेछ आ अन्ते चिकपिन त छगु थया नुगयु ख तया दित इना प्याना जना नुगयु ख धाबे चाहिँ जी चाहिँ थोमे बारे थोमे जित तालाउ गेदासा जित चाहिँ मने छौ लगे जुस बुदिया भिन्टुना मेकासा के जी चाहिँ बोदी मकागु जुस थोमे जित लाई मखु मतलब अनि थो बुदिया भिन्टुना मेकासा याना दिम सुरजवीर बज्राचार्य जी अनि थोमे थो कासा याना दिम मतलब अर्गनाइजर चेज टेलिभिजन या सुरेश मल्लजी अहिले पेज 3 नेपाल भाषा यो दर्शन वीर साके जी त न दुनु गलनी से एक सुबा देछन छन अहिले थोमे त कम्पोज याना दिम जुगल सर अनि मेचोमी प्रकाशदीप श्रेष्ठ सर अहिले आर्टोमुज रेकर्डिङ स्टुडियो या त दुनु गलनी से एक सुबा अहिले भिडियो याना दिम प्रदीप जी अहिले पुका टिम या त अहिले डान्स याना दिम बहिनी पि अहिले क्यामेराम्यान अनि भाइ पुका त एक सुबा अहिले पुका टिम या त जिगु पाखे एक सुबा देछन छन अहिले मोहनी नखया एक भिन्दैन सकसित सकुमी भाजो मेजु भिन्दन जिगु पाखे एक सुबा देछन छन थोमे त एका लाइक शेयर व कमेन्ट याना दिसा युट्युब च्यानल युट्युब न वइ वो सोया चाहिँ थोमे त फिडब्याक बिया दिल धासा मेउ हाना वेबले अझ थोसे बालक हालिफै धका जी मनाउ भल सकाय छैन सकसित जिगु दुनुले चाहिँ एक सुबा अहिले छिटो नै एक सुबा अहिले नेपाल च्यानल जन एक सुबा सकसित थन हेल्प याना दिमा बहिनी पि भाइ पि त्यस्तो छिना छु थया गुन्नु ग खतेमा स वेल जिटा गुवालियाना दि प्रदीप दाई सुमन दिदी राज दाई रकी दाई मतिना महर्जन मतिना महर्जन भाइ त न सरता इट न एक प्रदीप डबल साइको फुका मरो जुसा जिना ल या खानी मखुनी छ छमेसा या ढ्याजको या कोही मखु जुलन छ वे ज्या चाहिँ खुस्की चाहिँ एकको यो सुबा सोकुमुकिन त न दया दिस सोकुमुकिन त न यो सुबा अहिले आवा चाहिँ हजुर अनि मोनी नखया लस्ता चाहिँ योको पिन्तुना छिजना छु थागु हाला एखोय मति दनि एखोय मासो दनि मुखला छिना चिकपिन्ना बजे ब्यान मास मोनी अले सुकमी पिन्ना बन अझ ब्या मास मोनी ऐसा न इ गाडी उठी छि जिउ बसे दै मुको चिसन चाहिँ छौ ओसियामा तर न चाहिँ आ
대리마 को वेकअप हुन्छ 대리 रुम्लो सरिता 대리 रुम्लो सुमन दिदी 대리 रुम्लो नेपाल भाषाको लागि चाहिँ झिस जुगु तर्फ पाखे चाहिँ अझै न कुटया अझै न चाहिँ तपाईलाई चीज भाषामा अझ हालिफेमा अझ बालका कुटया अझ बालका हालिफेमा अझ न कुटया अले नपा चाहिँ वया चाहिँ मनी नख या यो पिन्टुना देशना जुन सुकुमी पाजमे पिन्टन छिटन अले ठो मनिया इले अझ न चाहिँ सामाजिक दूरी देखन टु तया सामाजिक दूरी टु देखा तो कोरोना युपति छिरा कहर अझ न सिमरनी त्रास अझ न सिमरनी ओके नीति चाहिँ छिन त्युनी ब्ले आशीर्वाद खाउनी ब्ले न चाहिँ सामाजिक दूरी न चाहिँ तयारीसँग न त्या अले माइफु सोसा फुटमले बेकिउ जको मको फुटमले सोया न दिस गरा सारा फुटमले बोजको बेकिबले नेभी मको सोना सोयबले ने अझ चाहिँ नेभी सुनि जिस चाहिँ फुटमले सोय मेल मेट अझ एका दिस सुमन दिदी ना पहुँचे अझ मेउन ज्यान या देखि त चाहिँ चिकपिनसँग ठो बाला ढ्याजिल लगाएर छ जिन चाहिँ ज्या खनि सुमन दिदी ना हातमा मेला दि सरता ना पहुँचे मेउ ज्या खनि मुखला ना पहुँचे सुमन दिदी त न प्रोत्साहन जुई जिन न प्रोत्साहन जुई सरता त न प्रोत्साहन जुई नाप्ना प अले टेलिभिजन या परिवार टेलिभिजन टिम छिउ ठाउँ नेपाल च्यानल को पाखे न चाहिँ यो सुबा ब्याजना ठो फुटमाली युटी खत तेखन अले ठाउँ वर्ल्ड टेलिभिजन प्रिमियर न याखन मेबी आर्टिस्ट ब्याकग्राउन्ड झिले पेहा मता आर्टिस्ट बहिनी पिन्डन के मेजु पिन्डन यो सुबा अले सरिता अला अझला बोराका बोरा डोकोका डोका चाहिँ सुबा यो सुबा छिक पिन्टन नाप नाप बिन्टुना न देशना जना तो ठाउँ म्युजिक भिडियो रिलिज या नापाङ्गुदी यो बिन्टुना देशना जना होल टिम या त अले छिक पिन्टन यो सुबा बिया जना थयागो मत पूर्ण ई बिया स्टुडियो छाया दिल यो सुबा छिटन तर आधा सा जी ज्याज सम्पा सोकुम भाजु मेजपे आधा सा ठाउँ थुगु ज्याजु इन को चाहे धुंकु दु मेगो वाले मेगु ज्याजु जना बेगु हेजुई ज्याजन ह्या कामी जिरेगी सा महर्जन या त ठाउँ थुगु ज्याजु सा बाया बनिको उजा बिया दिस ठाउँ थुगु ज्याजुले प्राविधिक ग्वालियाना दिपि सकेसित सुबा देशना जना नाप छिकपिन तन मोहनी नखया लस्ता यो भिन्टुना देशसे ठाउँ थुगु ज्याजु सम्पा नेपाल च्यानल निरन्तर सोया च्यानल दिस सुबा